Ay na, nagpintas matanda kwentas mo, kumare. Umapalak man. Si kakit di mat, mare. Wedding anniversary mi ngamin kanila kay idi na minsan. Iso dayto iti regalo na kanya. Kasta ka di. Naimbag ka pa taregregalwan na kanila kayo mo iti kasta kangin na kwentas. Ha? Nilakay ko ngamin, saan akasta? Iso ano adda kayat ko agatangan akwentas, wenno aritos anangina, nasken nga agurnungak iti bukod ko akwarta. Si kakit dimot, mare. Talaga akasta. Anya ngay nga rod kat adamot dagiti anak nga agkasapulan iti pinansyal. Ha? Sana bali, mare. Dumakkel to dagiti ubingyo, magatang munto dagiti kayat mo. Kasla ka barbaro ti kwentas mo, bakit? Wala ngay, kagatgatang ko lang dayto idi kalman ijay ili. Ha? Nabayagin na kayat ko agatangan daytoy. Iso nga inyorno nga. Ang mga nupanunutam akwartam tiinggatang ko iti daytoy. Saan? Anya ka matan, bakit? Ado dagiti importante a paggastusan. Ngam dayta kwentas ti inununam? Anya ka matan, Joey? Imbagak matkan ka akwartak tiinggatang ko. Saan mo akwarta? Makaawat ka kadi, wano saan? Anya? Ha? Manipod nagasawa ta. Pulos. Awan malagip ko arinigalwan nak iti kwentas wenno aritos, wenno anya dita. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, makaungat ka pa eh. Sana matngagong ungat, bakit? Ipakpakaawat ko laang. Ay na, makapasurun ti kastang ugalim. Imbes amaragsakan ka ang makakita kanyak anak kwentas itinginaan. Ngam kastakit din ti bagam. Ha? Makapasurun ka talaga. Anya? Gapula ang iti kwintas, inapam nila kay mo? Aywan mare, masurunak ngamin. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, ngumkas jakit din timbaganan. Ay unay kan kumare, di mo la maawatan matkan ti asawam. Maawatam kumaa, ngamin isulang ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ha? Naimbag ko manudwa kayong agtrab-trabaho. Mabalin mo nga gatangan dagiti magustuhan para iti bagim sagpaminsan. Saan mo't? Mare. Di mo kumapagsasawan ti asawam gapulang iti dayta. Agyaman kakit di Uray di nakamaigatangan nila kay mo iti kayat mo nasingpet ken nagagat. Di nakapay kayat nga agtrabaho. Manmano ti asawa akas kinkwana. Iso di mo kumapagsasawan gapulang iti basit abanag. Nasaya tasimbangpot kayo, anak ko. Nanang. Ilutom ko madaytoy si daan na ginatang ko. Bangus daytoy, pangrabyan tayo. Ala, siya ko nanang. Siya ko ti agluto. Magyaman anak ko. Pasensya kan nabanugak ngamin anaggapo ijay bangkag. Numabalin lakay. Lumasin tayo kumay ti pagyanan. Diyak kayatin dito balayo. Makauma. Anya? Mangsapol ka lang iti sabali a pagyanan tayo. Diyak maanusan dito eh. No nabanuga, imbes nga aginanaak. Saan? Taado pa'y laang nga ipaaramid ni nanang mo. No di mo aramidan ti bagbagak, nasaysaya at laang nagsinatan. Diyak maanusan at talaga ti biyag dito eh. Mangsapol ka iti pagabangan tayo, uray ijay ili, tapno medyo adayo dito balayo. Bakit? Awan pa iti gusto nga urnong ta. Katagremedyo ka no di mo kaya't ngagsinata. Nakasaritak ni Tata Franco. Ada ka no bakante asilid, ije balay na, ije ili. Ha? Kasta ka di? Ay no, agyaman ako na ilakay. Apag iso nga asidag iti trabahom. Kat, kaano nga rod nga umakar tayo ijay? Kalpasan siguro iti makalawas ta kasaritak paimat ni nanang. Ipakaawat ko kuana. Kan kasaritak tupay ni pare Ben. Lumabalin ajilugan na ti usaren tayo, apang iluganan kadagiti usar tayo. O sige lakay, maragsakan ako na iti dayta. Apag isumat a bakasyon dagiti ubing, iso nga inton sumaron apan agsasarak, ijay danton nga agadal.
Sa bagay, no umakar kayo ija ili, adon to ti mabalin a pagtrabahuan ija, mare. Wen mare. Iso na lang ta binulan kayon tumeten nga agbayad iti abang. Ay na mare, awan parikot iti dayt na. Ano san milatan nga agbayad iti binulan nga abang. Ngam ti agan anos ijay ayan ni katuwangak. Nga awan pulos ina na. Anya? Diyak kumamit mapanunot ti lumasin. Ngam ay na, uray na bambanog da tao. Mabainak met nga agina na. Gaputa makikabbalay kami lakit nga rod. Sa bagay matkit di amare. Iso nga anusan milatan ti agabang ijay ili. Masiguradok anataltal na ti biyag ni. Gaputa medyo adayo kami kada katuwangak. Kandagiti ipag ko at chismosa. Kailim ko ni Lola, nanang. Kano tayo mapansarong karan? Aguray ka pa'y anak ko. Awan pa'y ti kwarta tayo ita. Adamat nakita nganyawat ni tatang kada kayo iti rabi Wen, adda. Ngam saan apara iti panang sarungkar tayo kinilolam day chay. Pagbayad ko iti abang. Kasta ka di. Aganos kayo. Taanyangay nga rod. Di nakmet kayat apagtrabahuan ni tatang nyo. Kayat na bambantayan kayo latnan. Itulod kan sukunan kayo iti pagadanan. O, nanang. Sumarong karta ito ijay ayan dalolam. Intun na wadwad ti kwarta tayo. Naimbag nga oras mo, Teresa. Tata? Siga kadimit. Sa anak mo't una alakay, tamno awagan nak iti tata. Ha? Agsingira ko may tiabang yo. 2 bulan nga minin, adi kay nagbaybayad. Pasensya kay kuman, tata. Tata ko namanan. Adaintad nila kay ko apagbayad ko kumaiti abang. Iso na lang, tanagastos ko ngamin. Adda nang gigatangak. Ngam di ka madanagan. Bayadak matlaang itaalawas. Ngam pang-asiyo ko ma, tasaan yun nga ibagbaga ni Joey. Sigurado ngamin ang makaungat day kanyak no bilang laang. Sige, awan parikot iti dayta. Hanggang pang-aasim tagbayad ka. Wan, ikarik dayta. Agyaman no kasta. Amom Teresa. Nagpintas ka. Sana madlaw, iti pamagim nga dan anak mo. Siksi ka ngamin. Gan napintas ka talaga. Swerte ti asawam kan ka. Noon na masapol mo, di ka agpangadwa nga umasidag kanya ka. Kasla ka barbaro ti aritos mo, bakit? Ayun lakay. Kabarbaro daytoy. Nalakalaang ti pinanggatang ko iti daytoy. Kasta? Di ka madanagan. Tasaan mo mat akwarta ti inggatang ko. Siningir ko jay kumarek anabayagin nga adaotang na kanya. Iso nga awan pa kadanagam. Saan mo akwarta ti inggatang ko kunak manen? Imayak. Gabuta itamat ngal daw ti ingkarim apa nagbayad mo iti abang yo, Teresa. Masapol kung ti kwarta. Awan pa yung amin kwartang ita. Sana mabalinti kasta. Kasi tinakunak, masapol kon. Angem na talaga nga awan pagbayad mo. Mga numan nugot ka iti kayat ko. Imbes asika ti agbayad iti abang. Siyak ti agbayad kan ka. Numan nugot ka iti kayat ko. Saan mo na pagparikutan ti pagbayad mo? Lakit di, sana mamuan ti asawam. Apay kas ti langam. Kaslad na parikot mo, bakit? Awan lakay. Nabanugak la siguro. Ado nga mintilin na baak itay. Kasta? Agina na ka. Siya kung ti agluto iti pangrabyan tayo. Agyaman naklakay. Sige tayo nakaagina na. Ala, yung ka ni Jessiled. Siya kung di makaammo ti kusina. Ayaban ka ito na makaluto ak.
Kumusta kay matan dito'y mare? Naimbag ka pa'y takasla puminpintas kan umububing tilangam. Si kakit di mat mare. Tilamad madlaw mo. Katpud numat, agasam man. Madlaw ang inginaan dagiti kwintas kan aritos mo. Pasig pa'y abrandad ti kawas mo. Ay na mare. Saan nga umdas day ti apakakitaan a pumimpintasa? Adda nga rod na dagsan aparikot ko ita, mare. Ha? Anya ngay day tamare? Anya pa'y lang ti pagparikotam kat ipapaaymat amin ni Joey ti kasapulan nyo. Ibagak day ti kan ka, mare. Ngam pang-asim tadatalaang kumati makaam mo. Ha? Naitad ko ti kinababae ka ni Franco. Katukad ti kwarta nga itad na kanyak. Anya? Juan mare, tsaka mo no apay aramid ko ti kastoy. Mariribo ka ng unay. Tsaka mo ti aramidak. Nang runa numaman ti asawak. Idida mo, liklik-likak ni Franco. Gaputadyak kayat alukwan ti asawak. Ngamdyak nalapdan ti riknak. Gapu iti gatad nga itad na kanyak. Ay namare, anya ka din day nga inaramid mo. Jakla pagarupan akabaalam aliputan ti asawa. Franco. Kumusta? Rimbuar ka din ti asawam. Kanda kiti anak mo. Rimare ni Joey. Itay pay. Kan na itulod ko matanda giti ubing iti pagadalan. Kasta ka di. Mabalit ko nga rudan ti umunag. Umunag tan. Paspasam. Tama nga na makakita ka rin. Amom ka di. Si kalang ti babae yan ang amok ngayong patag ko. Saan nakabit ti pangibilbilangakan ka no di kat asawa. Ha? Nakaragragsakak. Manipod na amo ka. Agyaman na kasta. Teresa! Tata Franco! Awanan kayo itibayin. Apay anaarami dyo ti koste kanya ka. Dito'y pa'y mismo apagtangak. Kasi kalakay. Apay akasti tinaramid mo. Joey! Gusto! Mabit lang! Agpalawag! Awanan tinaskan nga ipalawag dyo kanyak. Naglawag kanyak tinakitak. Awanan kayo itibayin. Imbilang ka kasama, Tata Franco. Ngim kasto'y tinaramid dyo. Kasi ka, Teresa. Isumit lagayam, anakaskas daw nagiti gargaraw mo itinaglapas. Joey! Tapod nugayam ti atap ko. Joey, pangasim. Pakawanan na ko, ma. Aklunak ka nagbidutan. Impay ko amin nakabalak. Ngimsan gayam ko umtas parakan ka. Agsinatan. Namimpinsanan anapukaw titalakan panagayat ko kan ka. Pakawanan nak, Joey. Ikanak kumapay iti maudi akong daway. Aklunak, naaramid ko dahi dyan. Kapulang iti kinaisam ko iti material abanag. Nagaramid ka lang arudon iti dakas. Dito'y pa'y mismo apagtangan tayo. Anya kamatan. Anyat klaseng na inakan asawa. Awanan ka iti bayin. Joey. Alak na iti ubing. Agsubli kamin ija enda nanang. Makamukan iti biyag mo. Adakan kan ngagdesisyon para iti bagim. Saan pangasin? Di mo kumamat ipaidam dagiti anak ta kanya. Awan sir-sirbin nga ina. No nasakit para kanyak tinaramid mo. Ad-adda nasaksakit para kadakwada. Joey. Pasensya kan. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Awanan, mare. Pinanawan da kong dagiti agama. Nagsublidan ijay ayan ni Lola da. Tsaka muna niya taramida kita. Ay, Jaka mo no niya tibagakken ka, mare. No maasyanak ka di, no, marurudakken ka. Mare. Gapulang iti kinaisam mo iti material abanag, nadadaal ti pamilyam. Nga mala, may saka nga ina. Aramidam amin nakabaalam, mapakawanda ka laang dagiti anak kan ti asawam. Awan ti rupak ngay parang ko kadakwada. Kasta unay abain ti marikrik na kita. Mariribo ka na ka talaga. Agawid aklangan ni lugar mi. Anya? Pumanaw ka, kasta? Ay, saan ah?
Apay apanawam ti bidot nga inaramid mo. Sangwam ipakita kan ipariknam iti pamilyam tinalaos a panagbabawim. Mare. Inaramid mo isu arumbeng nga rod asulbarem. Apay pa lang ay may kaditay. Joey, pangaasim ko ma. Agsarita ta. Agsarita? Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Pangaasim ko ma, Joey. Ha? Daril, anak. Apay nga ka ditoy. Amo madidakan kahit na makita. Anak ko, saan ko mamatakas na di pa nagsasaw kanya? Kahit tiinakas ka, saan ka kayat? Jak sinuruan lagi ti ubing nga kasta. Ngem saan amaliklikan nga adalat tamang ngagda ijerwan. Ibaga dagiti tattao, ti may papankan ka. Joey. Sakbay ko man nagaramid ka. Pinanunot mo ko ma, nuan niya ti ibunga na. Joey. Masaksaktan ka ita. Gapi ti pa nagsasaot yan ako. Ngem basol mo ti amin, Teresa. Iti daydi agundaway, awan na aramidak, gapu takas taunay agura ti imparik na ti anak ko kan ti asawak kanyak. Jak ida mapabasol, gapu taamok a nagbiddutak. Aging ga ita, kat saan dakpay a napakawan. Ngamar aramidak ti amin a kabaalak, kas may nga ina kan asawa, para iti pamilyak. Nalaos ti panagbabawik, ngam awanan ti mabalin ko, no di ti aganos, gapu matlaeng iti biddot ko. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Teresa. Ni, kasangsangpot mo pa ilaang, Rico. Ngamrumor ka manan. Wen, di ka natagari bakit? Adda napatag ka papanak. Napatag. Wen, napatag. Aduman la sa lodsod mo nakunak. Basta napatag, napatag. Napatag ko nam. Inton ko anday taman lagayaman mapan makiin-inom kadagiti padam nga ti papanam. Kati sumit. Napatag da dya ba nagpara kanyak. Napatag kanyak ti babarkadak. Mawatam? Anya? Napatpatag da pa'y kidi nga amang ngem itisi ka. Anya? Ana, uminom talat na bakla. Adu pa'y, da ito'y nalukatan nga arak. Ay, wala. Uminom ta nga uminom. Sana bali, tawan mo trabaho tayo inton bigat. Ay, wang kayam. Apay ngay, adi mo insurot ni Sister Jessie. Ha? Sana yan, bakla. Anya ka po nga isurot ko ngay. Katadamat ni Lani. Ni Lani ti umahinton madamdama. Kalpasan ti trabaho na. Ha? Lani ko na? Wen, di babaya nam amutay di na minsan ni Beach. Anya? Kasano ko mga dakontak mo iti dahi di babae ngay. Kat nam amu talaang mat iti Beach. Ay kat diskarding malupit Amu maten. Nataer dahi ti kasangsangom. Babae ti umasidag. Kat naintad na kanyak ti cellphone number na. Sa kabaya pimanaw. Ay na, bilibakan ka, manong. Champion, iti babae. Ada lang arodo ni Jessie, ada pa ni Lani. Angam, ay, matinsa, tikas na aramidem. Ay, palagip lang da ito, kuya, Di mo ko masinsintirin. Kinapudno na, bakla, kasla na umaakong ka ni Jessie. Anya? Itilas unti dua taon na panagden nami. Makaumati ugali na. Ngiwat ang ngiwat. Sakit nag-OA.
Pasensya ka kuman, Rico. Naladawak mo nga imay. Awan na naman na lani. Basta sige. Awan pa ko, tore maladaw ka, babe. Tinapatag kitadakan. Kumika, agdugaw kayo tiyabay ko. Cheers naman kiti. Sa anak unay ang makainom ha? Amangan nga minumabartekak. Narigatan. No siya ka duwam awan pagdanagam. Uray kasto anak kayo numakon. Saan? Ama po ka tikin na gentleman ka. Nagsauti am-amok a babaero. Awan kayam. Ni James. Di bakla gayam ko. James. Nila ni. Di bagbagakan ka. Kasta ka di? Hello, James. Ay, hello, Sister Lani. Ay, nakaliblibnos ka. Ay, sige bakla. Amang ano na bardakan. Lani, bye-bye mo ni James, ha? Enjoyin tayo kititi agsyat. Kan ag-istorya. Kalpasan na mapantay ti lugar. Duwa talaan. Agyaman ang iti oras mo, ha? Na-enjoy ko ti rabi dito hotel. Gabukin ka. Awan anyaman na, Rico. Basta para ken ka. Adala kayat ko sa lutsudan. Anya dito? Adda ka din kaayan-ayat mo? Sige, amit. Apay, agdatonakan ka, no? Adan kaayan ayat ko. Apay, i-hotel kaayan, no? Addagal pa rin ko. Kinabud no na, adda kaayan ayat ko, iti. Ang awanitan. In-break kon, tajak ay ayatan. Sigurado ka, Rico? Un! Karik, saan kung itong aramidan tayo tagan ka? Nabiit na pa yan agamam mo. Ngam pa nagriknak. Kasla tawanan din naglabas. Saan ka lang a babaero? Bolero ka pa'y. Saan man? Pudno ti bagbagak. Nakapimpintas kang tumad ngamin. Sapay ko ma, tagtalin na iti ayat itinagbayatan ta. Ay ayatan ka unay lani. Apay nga ita ka lang. Sa di numanin tinagturugam idirabi. Kasangsangpot ko pa ilang aduman ti saludsod mo. Siyempre, agsalud-sudak ka. Tapno maamuak no sa dino tinagapgapwang. Anyat kayat masawan. Baybayan kalatan. Wen, baybayan na kuman. Saan ka mat abibiyangan iti kayat mong aramiden? Apay abiyangan na kaya? Anya, unay kamatan, Rico. Iti kastangar aramidam. Kasla imparupam kanya kun nga awanan panagayat mo kanya. Amumot gayam. Ibagang pailaan. Itatamu mo nga awan panagayat ko kan ka. Adakan ka na pumanaw ka. Bueno, agan anos ka. Makidin na kanyak nga uray awan panagayat ko kan ka. Anya? Nauma akon kan ka. Nauma akon iti ugalim. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Aramidom ti kayat mo. Basta di na kon bibiyangan. Naawatam? Rico, apayakas na kamatan. Ara-aramidak mat amin nakabailag. Tapno agtalinad lang ti panagayat tayo titunggal maysa. Nga maapay ang nagbiit ka na uma. Ha? Inaramid ko amin para kan ka. Amin apang magbaga dagi tinaganak ko kanya. Tinalikod ak para kan ka. Kaputayim pagarup ko ati panagayat ko kan ka kat isumat ti husto. Ngamita, kasto'y taramidam kanya. Pasensyakan ko nakmanan na. Diyak mabalin apilitin ti bagik. Gamin. Talaga di kan ay ayatan. Rico. Iso anong plan-plan mo ti pumanaw. Aramida mon. Aklunan ta. Asan ada ta ti para iti tunggal maysa. Sige, no day tati ko nam. Diyan ko nagpilit pa yung ayatan na. No awanan panagayat mo. Diyan ko ipilit pa itibagikan ka. Ngam sapay kumata saan mo to pagbabawian dagita ngayong bagam. Kayat mo asawan. Agmay may sakan. Dito'y apartment yo. Wala na. Tapi manong mo ni Jessie. Ay na, siyak pa yun. Ti masayangan kan ko na. Para kan kabarok. Ah? Nakasingsingpot ni Jessie.
Narespeto kan nanakam a babae. Kang ronaan iti amin, na diskarte iti biyag. Mas daawak man kan ka, tapay nga insinambatan. Ay, anyang ingat na. Saan siguro ada kami ti para iti tunggal maysa? Anya, Kastala ti biyag. Ada pumanaw, ada maddumteng. anya. Ay, bilibang iti kinatured mo, kuya. Ne, apayan ako nam ti kasta, bakla. Nagturod ka ng papanaw ka ni Jessie at apartment nyo, Saan ko nga raw din nga ayayatin? Di pa panawag kon. Ay, jak amuno anya ti inayat mo iti day alani. Di mo tupay unay am mo, ngam kastan tinaramid mo. Talaga kasta, bakla. Kasi tinakunakon, adda pumanaw, adda maddumteng. Hay! Jak amuno nya ti ibagakken ka, kuya. Ngem sabay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi, iti kasta nga inaramid mo. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag ken text ko ken kalani? Ha? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, Rico. Busy ak gamin. Busy? Anyak ti pakabisyam? Ha? Ay, amumot nga agtrab-trabaho ak. Di ka madanagan, tawan mo't sa balingar aramidag. Siguradum apod no ti ibagbagam ha? Maamuak lang nga da sa bali nga araramidem, makaraman ka kanya. Anya? Ay, saan, Rico? Saan? Pangasim. Ala, agluto kan iti pangrabyan ta, tamabisi na kon. O sige, mabit lang, Rico. Apay na gunang ti panagsinay mo, kuyang. Itamampay. Parikot ko nila ni ita. Anya? Jak amo, nasa di na ti papapanan na. Rabin no agawid iti apartment. Awan pa'y napuutak ang agawid iti nasapa. Masapa arumar, ng maladaw nga agawid. Sakit permi ang make-up kan sexy dagiti kawas na. Kasta? Ay kat paliwam Amangan kit dimat no sa bali ti trabaho at trabahuan na. Anyat kahit mo asahon bakla? Ay, ibagak na ito ikan ka. Ngam pang-asim tadi ka gumurgura, kuyang. Ha? Hindi na panalawas. Inawis nak ninsan ko akarlong iti may sa abar ije ili. Diyak nam namaan ang makitak ni Lani. Anya? Masigurado ka sana nga agbidot iti nakita. Naklatak nga rod ang nakakita kang kwana. Adakat kadwa na lalaki. Ken may sadyak na gustuan. Ay, nagpigsa kayam nga agsigarilyo. At yung napay dagiti lalaki akakadwana. Anya? Puto ti bagbaga, kuyang. Adagan ka no patse mo no saan. Kasi itinakunak idikan ka. Sapay kumata di ka gumurgura kanya. Nasayata na panunot mo tinagawid, Lani. Ha? Nagapam. Nagapuwak iti trabaho. Sa dino pa'y kuma. Trabaho? Ije inuman? Ha? Mas daw atapay nga amo kanya. Awan ang kaitibayin. Ulbud ka. Rico? Impagarop ko kit dino nadalos ka babae. Ngim saan matgayam? Anya? Awanan ti adu pa asaw. Pumanaw ka itamat lang. Sakbay ang makaaramidak iti sana nasayahat kan ka. Impagarop ko no napudno ka kanyak. Ngim saan gayam? Agsapul ka iti sa bali lalaki alkwang. Saan asyak? Anya ka din day tanga ibagbagam, Rico? Pumanaw kan ko na! Diyak kasapulan ti babaya kaskan ka. Anagum umaan dagiti lalaki ije inuman. Ha! No pa nagkunam kat kawalan ka, nagbidot ka. Di pumanawak anya kuma. Nasaya at nakita madagos ti ugali na, Rico. Huwag nga rada na. Impagaro po na nasaya ti ugali na. Ngam, saan ba't gayam? Unay mo tanti kastoy. Ay, nagbiit kayo pa'y ngamin anagamam mo. Ngam no apay abas talatan inyawid mo dito'y apartment mo. Anya nga ita. Ha? Malagip ko manen ni Jessie. No saan mo kumapinapanaw gapula ang itiday tiyalani. Nalabit nga aging gaita kat na kayo latta. Ngam naladawan ti amin. Damag ko nga agayan ayat dan kin ni Raven. Anya, asino Raven?
Jay, border matla dito eh. Wan, nabayagan nga amok nga agayan ayat da. Ngam jaklay bagbagakan ka. Anya. Nasayatan naranaan ka, sika. Ha? Awanan ka itibay na niya. Anya tiket mo sawan? Di ka man agin diting awanan mo. Awanan ka itibayin kunak manan. Iti kinaado ti babay. Apay nga inaram mo ni Jessie. Anya ka din tayo salsalod-sodan parts. Kaya may sa, napayagan nga yung break mo ni Jessie, sana ya? Ay ayatak ni Jessie. Iso apang asim ta makiwin naswaskan kang kuana. No di mo kayat tigulo. Maawatam. No daman ti awanan bain ka data. Sika day ta parts. Bastos ka. Awan ti respeto mi ti pada matao. No adda kayat mong ibaga kanyak. Makisarita kay tinasayaat. Sana kasta ti jar mo. Anya. No panagkunamkat ka ba alam amin na tao? Sa bali kanyak, di naksubsubukan. Kamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Anya. Anya nga minagapo pagsasawam di tao ket awan basol na kuya. Adda basol na bakla. Mga no di adda ni Jessie di apartment. Ket ar-ar mga nanday di araven. Hintun kon ipabugbog ko. Anya! Namiris ko ngamin, ngayayat at gaya ni Jessie. Nagmaditi pa nagdengag ko. Idi imbaga di landlady mi nga agayan ayat dan ka ni Raven. Nasakitan tiriknak. Oh, nasakitirik na ako nam. Katapay nga ro di mo impatag jay tao. No napudno kamit laken kwa na. Itatanamuam nga dakayan ayat na. Nakariknakan iti kasta. Ha? Adal kang kadayta, kuya. Kaadwan, kadagiti banag amaala, iti dinadaras, ket saan ngagbaligi. Kas iti ayan-ayat yo kanilani. Saan ka di? And saan nga amin abanag nga ibulang mo, ket masublim iti anyaman nga oras na kayat mo. Akas, kani Jessie. Oh. Awanin, kuya. Agbabawi ka man. Nalada mo ti amin. Ne, nakapulis kamot barok. Sa dino ti papanam. Kuha na. Mapanak ko may ta ili ta Jessie. Anya? Kaya't ko makasarita ti kaayan ayat ko. Ay nariko, agar-arabid ka lang iti pagsaksakitan ti riknam. Bayamon ni Jessie. Amok anaragsakan day jay iti anyaman nga adakan ko na ita. Nana. Urnusam ket di ti biyag mo. Ipamay sampay lang ti panawon mo iti trabahom. Addan tulat ta babae aparakan ka. Kat no addan man, sapay lakuma ta saan munton nga aramidan kan kwa na, tikas iti inaramid mo kini Jessie. Ang malaa, no pakaragsakam ti ipapan mo ijay, mapan ka. Ngam sapay lakuma, tagtali na udlat ta ti respetom iti anyaman amasang putam ijay. Apay nga may kapaylaang dito lugar mi. Anya ti gaganap rito. Jessie, pakawalan na ko ma. Noon yaman lagi ni nagkurkurangan kan nagbidotak idi. Apay, pinanawan na kakadin ti babae anang isukatam kanya. Ti babae a waitress anapimpintas ngam siya. Iso nga imay ka. Aklo na kasyak tinagbasol. Imayak. Tanamiris ko nga ayatan ka. Naramid ko man na sinaktan ka. Ang pagbababoyak na chay, aging kaita. Nakaskas daaw ka. Nakarkaro man ang tisakitan na riknak. Idinamuak nga agayan ayat kayo ka ni Raven. Pud na dito. Agayan ayat kamin. Kinapud nun. Plan-planuan min ti may papan iti kalay sami. Anya? Pasensya kan. Ngam awanin ti panagayat ko kan ka. No idi, ket kurang nalaangan nga agparinto mga iti sangwanan. Ayatan kan ipatagnaklaan. Saan itan? Naragsakak iti biyag ko ita. Nang runa,
Idi awan kan alangi pa ay iti sakit iti riknak. Jessie. Naamiris ko. Pagyamanak ti pan nakapasakit ti riknak, gapuken ka. Gapu taad-ad na anaam-amok ti bagik. Akaba ilak ti agbyag nga uray awan ka. Iso apang nga asim riko. Pumanaw ka. Awanen tinasken a pagsaritaan tabay. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Awan ti naaramidak iti daydi agundaway, no di ti mga klon iti kinapudno, adi na kun ay ayatan ti babae, nga inay ayat ko. Nagsakit para kanyak, ngem talaga nga awanen na aramidak, gaputa naragsakan ni Jessie iti danna ni Ravin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Rico. Ken kap. Dua tawanan nga gayan ayat ta, Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dagkat na itaykan ka. Masurunak. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak ti reknak. Anya? Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay nga min no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta. Sardangan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among matday ta, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan kadata. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardangan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti urayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Basit na angan apanawan ti urayan ta, okay? Sikat ti makaam mo. Kat husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyamanak iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan mauding ayat ko. Agyamanak, Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti urayan, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko ken ka ti amin. No saan agapukan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahi tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadag iti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong nantukan ka. Iti kasta, makapan kan to ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat mo't lang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mo't nga iti kasta, manong? Kas nakunako, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa agboard exam ak tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabiitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo ana ut-utek ka ngamiti siya.
Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya. Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wen, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pailaang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanyak, Wen. I love you. Di met ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti maipapan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Agam maging gaita, kat di mo pa imot inbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong. Atay bagam? Manong. Tika di maipapan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong. Hindi pa ilang pinalpaliw kayo. Amo ka nasingpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada kayon, noon niya ti plano yo. Nukas na. Okay lang ang ka ti panaggayamikin ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad kada kayo ading ko. Pudno nga ni strictuan kay di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay makaamu ka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot day ta kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw kumatan ti boyfriend ko. Nakarkarok pa'y kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag kan tong arod. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijidagos mo, ha? Wen, Rafi. Sige, idda po kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam, Rafi. Wen, Janice. Awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabroad. Nabayagan day jay nga. Impag nati ulitag ko. Jak ni namnama am aproban. Iso nga imbis nga gisurak dito Sanin taituloy ko kano ti agadal ijay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayo Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan ka data. Ngam saan matgayam. Apay matasan? Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang ka data.
Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta, makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan, ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas, kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko to'y girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasaw iti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan nagtinit. Saan ka di? Wan nga rod, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta nga imbaga ma. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatan ba ito Basit mag-abaks. Anya nga itilinaon da ito Loko ka ma. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipatak. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Ken, day ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya kintad mo akwentas. Siyempre, may bagay lawanay kan ka. At daman na napimintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inem bulan san tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Ratay. Maging kaita, kat saan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga rin tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta? Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagan tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta. Di imposiblay nga di na mo ipamuspusan ti pan nakakontak na kang ka anak kao. Day tamat nga rin ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon kadagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot ijay syudad tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak kao. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito .
Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan ijay kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Una. Agyaman ak, Novi. Ungayan. Imayak tag saludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanyak. Adda ka di kontak mo kan kwa na. Angkwa. Inom abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan kwa na. Janice. Kay iliw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan kwa na. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan ichay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Novi. Kan may sa, maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mo't, taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mo't ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Kudilangan tinangbal ko't kadagit ito lang ko. Anyan tulangan ti bagana no makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot kenkwana. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana? Insan. Iso nga arumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam kenkwana ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angam. Di ka kuman agkad-kad insan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Rafi. Pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Apa, Rafi. Isak ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasaksakit tinaramid mo apa nangilimad iti kasta kasasad mo. Ti amok katadakan iti sabalya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan. No apay adi ka man la umawag ko no ag-text kanya. Mapampanunot ko may din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti manuabulan. Pakawalan na ko, ma. Nasakit met para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno ang linipatan. Tiamok, kit mamimpinsan na ko na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Angam nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Sakit na iten, ti panang ilimod ko kan ka. Iso nga'y di mawag ni Insan Novi. Manugutak. Nga'y surot na ka dito yayan ko. Arumbang na lang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta.
Naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tatakan dito sibay ko. Amo ka panawan. Aging gat maudi nga amis ko. Makapagdanatabay, iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko, abiyaga. Katagyaman ako, nay. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw, iti pamakuan mo. Ay, ayatan ka, unay. Eunice. Janice, iha. Naimbang nga orasyon, ma'am. Si kamat, iha. Mama, ako namlata ka di kanya kon. Ma'am. Agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Ma'am. Amom, iha. Kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam. Tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursurwam. Anya? Huwan, iha. Isungamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo. Aging ka makaawit ka. Jakman amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kanser. Day tamat nga ron ti jak maawatan, mama. Nasaksakit pa'y ket di nga amang ti panangilimad na kanyak. Ngam tinaamwak ti sakit na. Ay, ala, bayamo niya. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpukon ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akon pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan, iha. Idi nagpakadakan ka ako na nga agflighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laang ti makaikadeng. No kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa itibiyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamna maamaagasan pa ni Rafi, anak kao. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga rod ni Rafi no kasta. Ay, unay malakit din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga rod, tatang. Agfailak pa lang itilif ko. Bantayak pa lang ni Rafi iti ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din no ada ija Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gayam tibiyag na. Tatang. No imbaga na kumaadagos ti maipapan iti sakit na. Ni saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada.
Hangam inlimod na matkeng ka. Hangam sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron. Kat napasama kain. Adda dita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day, tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ba, ma'am? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan mauding ayat ko. Ay, ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na, kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimat kang ka. Kat ulit ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuhan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sayo. Iti kasta. Di kan marikatan. Di kan tanag. Adaak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Ikarit ay tagan ka. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Rafi! Makalawasan tinapalabas, manipod na itabon day dirapay. Anya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko taga brontat. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Wan tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no madayong ak. Adakan ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi paen, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kaw. Wan tatang. Ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak.
Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasa nga kapaylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngamnuman bilang makasarakak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka